Maikanem Abilin. Tinapalabas natuloy ti papan da Doña Anita ken Don Simon iti Amerika tapno sarungkaran dati anak da. Kabayatan met ti panagsarsarita da baket ingga ken lakay paus. Nakangegda iti kanalbong. Kastaw na yasid daw da. Tanimet gayam lakay kulas apagayam da tinapaltugan. Gapo iti dayta. Rimswa ti gura ni Victor. Ti apo tinapaltugan. Ket nagipang tada ito'y abalsen nanto dagiti nang patay iti apong na. Ita gagayem. Denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Maikanem Abilin. Balsag to'y da. Aguray dalang. Dakus da. Apo, saan? Di kaagsaw iti kasta. Di kaagimula iti gura iti puso. Matida ita. Awan basol ni apon ko kadakwada. Ngem naranggas da. Iswa balsag ida. Nalpasan. Naitabon tayon ti bangkay Nicolas. Waligtas. Yaman iti kadayaw. Kan dagiti daduma kakadwam iti asyenda. Nangayabak iti kadwat tapno saan ta marigatan. Iti daytoy mapaspasamak dito lugar tayaw. Kasla kayat kunti pumanaw ditoy. Pumanaw kami kanibakay. Kami laging makipagnaad iti anak ni nga da di kabisera. Daka kayo dayta. Total, inagaw na mutan ti dagamay. Iso nga awan mutlaangan ti serbi ti kadami ditoy. Tajay lang nagsaadan ti kalapaw mi tinatda apara kadakamay. Anya? Kasta ti kinadagas dagiti tao. Nga da ipang pangasda. Awan asida. Paos. Ti ba si tagatad nga imbayad da iti dagamay. Usarin min ang agnegosyaw. Ti kasta, tumakal. Kaya da pangalaan mi ti pagbiag may ignas. Kaasi kayo met nga raw. Inagaw dagayam ti dagayaw. Kaya patsya kaday tamat ti gapuna no apaya pinaltugan da nila kay kulas. Sana siguro nga itulaw nga gawin na ti dagada. Iso a pinaltugan dan. Awan ti makunak iti daytoy. No di ti mangidaw-dawat asapay lakuma. Ni Apo Diyos ti mangdusa kadakwada. Awan gaway tayaw. Ngem awan baelda. No ti Diyos ti mangpales kadakwada. Kasanon ni Victor? Itugot yu kadina na? Jak amaw. Saan mi pa nagsaritaan dayta? Nanaingga? Awan mo ti parikot, no? Kaya't nabilang ti sumurot kada kami iji kabisera. Kaasimat. No di na kaya't ti sumurot kada kayo? Syaklatan ti makaamukan kwa na. Ha? At dagayim ko ang mabalin na apakipag naadan. Nasingpot day di agayim ko. Ala, makitan to, no anya ti mapagsasaritaan may. No bilang nana, adak iti asyenda. Sarakan daklaang ijay. Kasanaw po. Kaya't mo ti sumurot kada ka na iti kabisera. Sana pong. Diyak kaya tapanawan ti tanam ni apong ko akulas. Ay nga, agmaybay saka, apo. Kabalak ti agbiag uray sisyak, apong. Anya? Dito yak latan. Diyak kaya tapanawan ti tanam ni apong ko akulas. Ala, mapantang nga ro di asyenda. Tani Ella, ti makamukan ka. Tanarigat mert no agmay-may saka dito'y kalapawiyaw.
Maasyanak kan ka, Victor. Kat no kayat mo ti makipagnaad iti may sa agayam ko, mabalin lata. Nulakat ta kayat naktigayam mo ngagna di ti balay na ti Ella. Wen, kan, saan ka kading agad adal? Saan nanti? Tinulungak latan ni apong kong agtrabaho. Masyanak ngamin kan kuana. Ay, kasta aya. Kayat mo ka di agadal? Awan kwartak, anti. Tulungan ka Tulungan ka. Taamok mo't anasingpot ka nga ubing. Kababay, nanti. Ay, saan? Alakit din. Agadal ka. Di ka agdanag. Tasyak ti makaamukan ka. Ay, kaasi ka nga ubing. Iso tulungan ka. Nasingpet ni Victor, Ella. Katno kayat mao, uray agyan latan kanya. Agadal latan no kayat na. Tulungak ta kaasimat. Sapay agmay may samat. Awan met ti inana ta nabayagan na pimusay. Wen ka no nga rod, Mang Ignas. Kasta ti na istoryana idi nagsarsarita kami. Kan pulos ka no, adi na nakita ti amana. Ay, kahasi nga ubing. Iso abayam. Ta siya kon ti makamukan ko na. No kasapulam ti tulong ko, ibagam laeng. Woy, Ella. Agtinulong ta para ken ko na. Hoy, Mang Ignas! Umasidag ka man dito, ay. Agawam! Apay ka day, Bart. Hanya ti masapol mo. Ayan ni Ella. Ada dita dakkilabalay. Agdaldalos. Apay ka day. Apay, adi matan umay di mansyon. Dito'y kadilatan, ti ayan na. Mapalin na kasta. Aguray ka man, takasaritak. Ay, mabit lang. Siya kon ti mapan mangayab kan ko na, Bart. Saan kan, nagbanog pa'y? Apay, Bart, anya ti masapulyo. Ibagamon, taado pa'y ti aramidak. Di ka kumamanaktak iti trabaho. Agsubli ka pa lang iti mansyon. Ado ti aramida mi jay. Sige, umayak to. Itamot lang. Agunay kan. Ha? Ay kwa, saan tayo nga ita Ngamin, nagado ti trabaho ditoy. Agtungpal ka kadiwan mo saan? Kwa. Mala, mapangkan Ella. Ngam di kagdanag. Kuyugan ka, tapno daras amalpas ti trabahom ijay. Mang Ignas? Apayanas ka na kuyugan? Imbilin ngamin ni Senyor Simon, ajak baybayan ni Ella, Bart. Anya? Ado ngamin tilukod dita igid, no, daduma. Kahit amangan no makasalaw. Dakas ay no, pagaramidan da iti dakas. Sapay, napintas pa'y mo't ni Ella. Bayam, Bart. Mapan kami adwakin ni Ella iti mansyon. Tulungak iti trabaho ijay. Tapno agsublimot la adagos dito'y asyenda. Napanon ni Bart, Mang Ignas. Agyamanak kan ka, Jaklakit di kayat timapan ijay mansyon nga agmay-may saak. Nang runa kat awan pa'y kadwak ijay. Awan timang tulong kanya. Sa balay, ti panagkita ni Bart ken ka itay. Ella, nasakit ti ikikita na ken ka. Amok, Mang Ignas. At dadaka sa panggap na kanyak. Madlaw ko dayta, hindi pa'y laang. Siguro, agtay-timing laang. Mangal alay ti gundaway. Ang jakmat itulok a pagaramidan nak iti dakas, Wala. Mapantan ijay mansyon. Di kagdanag. Tulungan ka iti trabaho ijay. Kalpasan na, agsublita mo't la adagos dito asyenda. Kaya't kumat ti sumurot, Mang Ignas. Mabalin ka di ti sumurot iti mansyon. Tumulong akmat nga trabaho. Sige, Victor. Sumurot ka. Tapno di ka aglidliday latan ditoy.
Tage lang. Salbag nga Ella. Amunan sakit di nga da kayat ko kankwana. Awan mon, Boss Bart. Saan ka nagpaligay? Timing lang. Addan tulatan. Napintas mo't nila, oray katulong lang. Nagpudaw pa'y. Sigurado, napudaw na gitilop muna. Ha? Magkauping nga lalaki. Ada iti paragan ti mansyon. Ayabam man. Ayabam, tabartakan tayo man. Umay ka nila, oy. Agawam! Ayan ni Victor, Mang Ignas. Rimwar nga taa. Adala siguro dita parangan. Nakaigamat iti walis tingting. Kasta ka di. Ala nga rod. Palpasak pa'y tayo sagsagadak. Kalpasan na. Tulungan ka dito'y salas. Sige lang, Ella. Talaga mo't nagdakkel to'y mansyon da Don Simonan niya. Ay, wan ah. Nagpipintas pa'y dagiti alikaman da. Nginginaan talaga. Dagiti tugaw. Dagiti kortina da. Ken amin ay. Baknang dangamin talaga, Mang Ignas. Tamalaksid iti kinabaknang da. Adda pa'y asyenda ken rancho da. Kat nagadumot ti baka da. Podno day ta, Ella. Ala, panawan ka pa'y nga ro dito, Mang Ignas. Palpasak ti trabaho. Hoy! Ubing! Apay, di ka masidag, kat ay banda ka. Jak kaya tiyo masidag katakwada. Ang mga nudang randak. Agpatingga ka matlat taditan. Umay ka! Umasidag ka dito eh. Tapay numanda kayo ti hara. Tagay mo. Nih. Wingi-wing latan. May kali day. Di nagpagpungtotan si Kang Ubing. Ay, siya na Amangan no, paltog amat day ta. Akas, iti padang paltog mo kanila kay kulas. Anya di kunada? Yapo iti pungtot mo. Pinaltogam nila kay kulas. Bye. Talaga? Kasjay ti mapasamak. Kadagiti sukir at tao. Bye. Aramidem kadimat iti daytang ubeng. Bye. San? Tasanak apo malpaltog iti ubing. Basta. Na. Una yan ti kusilap ti ubeng. Bye. Tumaraya kon. Ay! Apay, Victor. Apay, akas na tilangam. Kasla makapungtot ka. Mga no, pinagang-angawan dagiti agiinom di tarwar. Apay, imasidag ka kadi kadakwada, Victor. Oh, apay, ngagngar-ngariyat ka kasta. Kasla, adda ka guram launay. Hala, saan kan arom-romwar, baraw? Dito'y kalatan unag. Apay, Ella. Asino nga minda kita agiinom di tarwar? Awan da pa'y mat idi sumangpet tayo. Asino pa'y kuma no didagiti sa iro at tao? The Bart. Anya? Victor, saan kan arom-romwar, ah? Dito'y kalatan unag. Tulungan da kami diti araramidan mi, tapno mabiit. Kat agsubli tayon ija asyanda. Ala, rumwar tayon dito'y gate. Isara tayo matlaang. Makaamon ni Bart ang mangilak. Sige. Ala, intayon. Saan ka sumurot kadakwada, Ella? Ha? Apay-apawilan nak, Bart. Basta saan ka sumurot? Dito'y kan mansyon. Mamatan. Nalpas minti trabaho mi ditoy.
Isong agsubli kami ni Jasyenda. Kinunak mo ito sana mabalin. Agbati ka. Narigat ka di ang maawatan dito, ha? Bart, saan ang mabalin ajak isurot nila? Ngamin, pasig kayo ang nakainom dito eh. Tanya ko ma? Amangan ngamin no pagdudursukan dagiti kakadwam. Nang runakat nakainom kayo amin. Sakti maka mo, Laka Ignas. Agbati ka nila. Dinak buyudan, Bart! Bart, pangasim. Respeto nila. Babae dayta. Awan gaway na. Kan maysa, laglagi pong kuma tay naibagakin ka. Imbilin ni Don Simon ni Ela kanya. Ket no agdadakas ang mapasamak kan kwa na. Ibagak asika di akin aramid. Aniya. Amangan no kayat mo apal tugak deta muging mo. Laka Ignas. Ignas! Wanya, agbati ka din ni Ela. Wano pa tugak tamuging mo. Ignas! Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. May kanam abilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon Jun Rebutazo. Sound effects Isagani. Technical and musical scoring John Ligligen. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. May kanam abilin.